Dame i gospodo, želim svima da vam se zahvalim što ste došli na današnju konferenciju za medije Saveza Rodoljubi. Cilj današnje konferencije jeste da vam predstavimo naše sadašnje aktivnosti od osnivanja do danas i sa jedne strane i sa druge strane imamo veliko zadovoljstvo što će nas ojačati još jedan partner, to je pokret Srpski otadžbinski front, odnosno predsjednik Srpskog otadžbinskog fronta, gospodin Siniša Kovačević, naš proslavljeni dramski pisac i veoma priznati umetnik. Želim da dam reč gospodinu Draganu Todoroviću, jednom od lidera Saveza Rodoljubi. Izvolite. Dame i gospodo, također da vam se zahvalim na današnjem dolasku na našu konferenciju za štampu. Ono što karakteriše naš savez je naše ime. To je stvar koja mislim da je najbitnija i najvažnija u ovom trenutku za našu državu, a to je rodoljublje. Između ostalog, svi naši članovi u Savezu Rodoljubi su prvenstveno i osnovani zbog toga što osjećaju opasnost po našu državu i po naše građane. Na našu nesreću i na našu žalost svakim danom se to pokazuje kao potpuno opravdano. Mi smo svesni činjenice da Srbija sve dublje i dublje tone. Praktično ide putem bez povratka i mi moramo da učinimo sve što je do nas kako bi je zaustavili na tom putu i kako bi Srbiju okrenuli u drugom pravcu. Između ostalog, naši ciljevi zbog čega potpisujemo ovaj sporazum su jasno definisani. To je stvaranje jake, samostalne, ali pre svega slobodne Srbije, jer Srbija danas nije slobodna. Drugi cilj je savez, odnosno saradnja sa prijateljskim državama, sa zemljama BRIK-a, sa svima onima koji hoće da sarađuju sa Srbijom na bazi međunarodnog prava i bazi reciprociteta i ono što je za nas posebno važno, mi hoćemo savez sa Rusijom u svakom pogledu, ekonomskom, bezbednosnom i identitetskom, jer smatramo da je to jedini način da Srbija u ovom vremenu opstane. Da je to tako, najbolje pokazuju ovi posljednji događaji koji su nas zadesili. Dame i gospodo, nekadašnja Kraljevina Jugoslavija potpisala je Trojni pakt. Taj pakt je podrazumevao da nemačka vojska može da prođe kroz Srbiju prema Grčkoj i ništa više. U petak je potpisan sporazum sa NATO paktom i Srbija je zvanično postala okupirana država. Mi smo dobrovoljno pristali da nas NATO pakt okupira. NATO pakt ima sva prava da pristupi svakom objektu i državnom i privatnom preduzeću u skladu sa njihovim interesima. Mi smo i do sada bili servis NATO pakta, i naša vojska, i naša policija, i sve institucije. Ali je sada to ozvaničeno. I to je ozvaničeno u petak, jer su svesno to uradili u petak, zato što je vikend, državni praznik, da bi dobili ova 4 dana, kako bi na neki način eventualno onemogućili da se na organizovan način izrazi protest potpisivanju ovoga sramnog sporazuma. I zbog toga mi apelujemo na sve rodoljube, pojedince, sve one koji žele da Srbija stane na ovom putu i da zaustavimo ovu izdajničku vlast, da izađu na sledeće izbore, da nam se pridruže, da oborimo ovu vlast i da sve ono što je do sada urađeno poništimo i da krenemo putem oporavka. Normalno da prvoga koga apostrofiramo kao najodgovornije, to je Aleksandar Vučić. Prosto je neverovatno šta nam se dešava. Znate, i lek se propisuje, neki 1 put dnevno, neki 2 puta, neki pre i posle jela,
ali nikada cela doza od jedan puta, jer bi možda mogla da ubije. Mi imamo ovde celu dozu od jedan puta. 24 sata Vučić na svim medijima. Prosto neverovatno. To nikada nije bilo. To već iziskuje neka ozbiljna istraživanja ili pomoć onih koji su za to stručni. I posebno se dešava nešto što zdravorazumski građanin jednostavno ne može sam sebi da objasni. Da li je to ludilo ili cinizam? U poseti domu penzionera Vučić se zahvaljuje penzionerima zato što su oni podneli najveći teret ovih reformi i kao najjačoj snazi ovoga društva koja će da vodi ovu državu. Prvo, on je ukrao penzije od penzionera. Ukrao! Jer to nije na osnovu ni zakona, ni ustava, to je stečeno pravo i on je to ukrao, odnosno ova država na čijem je on čelu kao predsednik vlade. A danas im se zahvaljuje. Pa imali većeg cinizma. Mi to želimo jednostavno da zaustavimo, zato i potpisujemo ovaj sporazum sa Srpskim otadžbinskim frontom, jer smo sigurni da će Srpski otadžbinski front i Siniša Kovačević u velikoj meri doprineti da uspemo u ovom cilju, da izbavimo Srbiju i da Srbija napokon bude slobodna. Hvala vam veliko. Ja se zahvaljujem gospodinu Todoroviću, dajem reč gospodinu Siniši Kovačeviću. Izvolite. Hvala, gospođi i gospodo. I moja zahvalnost što ste danas od prazničkog ručka odustali i došli ovamo. Najpre srećan praznik. Nekoliko rečenica, samo kao aneks ovoga o čemu je govorio gospodin Todorović. Da, kod nas postoji ta potreba, nasušna potreba za slobodom, primetit ćete, jel? A lažna je dilema za Srbina i to je neki identitetski model na kome smo svi podizani, sloboda ili hleb, jel? Pa čak da vas podsjetim i na jednu poslovicu s kojom se, dakle, nekad odlazilo u šumu, sloboda ili smrt. U tom smislu, dakle, nema ni jedne vrednosti veće od slobode, pa čak, da citiram jednog dubrovačkog pesnika, Gundulića, o lepa, o draga, o slatka slobodo i tako dalje i tako dalje. Dakle, Srbija jeste neslobodna ovog trenutka, šta god vam poručivali sa nacionalnih frekvencija, mi smo neslobodni i kao ljudi i kao narod i u tom smislu, dakle, najpreča obaveza svakog mislećeg čoveka, dakle, da se do te slobode dođe po svaku cenu. Primetit ćete, dakle, apsolutno sam u to siguran kao misleći ljudi da u ovoj zemlji uskoro ništa neće biti srpsko. Dakle, ništa neće imati srpski prefiks, ni voda, ni dečije teme, ni narodna pesma, niti ovog trenutka, dakle, postoji jedna neoimperijalna, neokolonijalna politika u kojoj, dakle, sve morate dati strancu. Bukvalno sve. To više nisu oranice i to više nisu fabrike i to više nisu nacionalni resursi, bojim se da će to uskoro biti, dakle, i frizerski saloni. Ne znam punoletan narod u evropskom smislu, punoletnu državu u kojoj treba da ubedite ljude da će biti apsolutno i maksimalno usrećeni ukoliko sve daju strancima. To je prosto ovog trenutka jedini ekonomski koncept koji možete primetiti u ovoj zemlji. Ali bukvalno jedan jedini. Ne postoji alibi varijanta, ne postoji ništa drugo. S druge strane, ukazat ću na još jednu malu političku anomaliju. Dakle, u ovoj zemlji sa svim presijama koje vrše gotovo svi mediji, usudio bi se kažem skoro svi mediji, vrteći tu mantru da Evropa nema alternativu, Evropa nema cenu, Evropa nema alternativu, još uvijek imate 45 do 48% ljudi koji tako ne misle. Dakle, moram odmah da insistiram na jednoj vrsti distinkcije, moramo praviti razliku između tog monstruma evropskog koji se zove, dakle, evropska država, taj megalomonstrum novi i nečega što su evropske civilizacijske i socijalne vrednosti. Dakle, mi smo evropski narod, mi smo evropski ljudi, evropski bulevari prepoznaju naše korake u Evropu, iz Evrope u Srbiju dolazilo gotovo sve što danas valja, ali ući u jedan veliko germanski projekat u kome treba da se osjećate kao u komfortnom grobu, dakle, a Evropa je ništa drugo nego komfortna grobnica za male narode, govorim, dakle, o toj neodržavi, o tom neogermanskom, velikogermanskom konceptu i, dakle, 48% ljudi misli na način na koji ja pokušam da svoje misli elaboriram i da iznesem pred vas,
A u isto vreme izostaje ta parlamentarna refleksija, nemate ni jednog čoveka u parlamentu koji će zastupati takve interese. To je prosto jedan anomalični paradoks koji mislim da nema presedan u novijoj političkoj istoriji Evrope. Dakle, i taj paradoks treba ispraviti. Ja držim da svaki put kad u taj dnevnik uvreda evropski koji je debeo gotovo da ima nekoliko hiljada strana, upišete novu uvredu, 1 ili 2% ljudi u Srbiji odustane od te evropske utopije. Dakle, zato je bilo potrebno prosto napraviti jednu vrstu saveza koji će determinisati takav pogled na svet u kome, dakle, to malo pre pominjano dečije teme nema alternativu, srpsko nebo nad nama nema alternativu, dakle, sve stvari imaju alternativu, priznaćete, jel da? Apsolutno, pa tako u tom smislu alternativa rođenju je smrt i obratno, alternativa životu je smrt, alternativa sreće je nesreća i tako dalje i tako dalje. Mi smo ovdje doživjeli jedan nevratan politički paradoks da su mesari, dakle u političkom smislu, legavši kao mesari, ujutro ustali kao vegetarijanci i sad nas ubeđuju da je jako dobro da svi budemo vegetarijanci. Pritom, znate, imate jednu stvar, to je da komarac ima svoju narav. Komarac je po svojoj definiciji krvopija. Koliko god vas ubeđivao u činjenicu da je lepo i vrlo ukusno, dakle, jesti cvetni polen. I, dakle, to je taj treći paradoks na koji bih hteo da ukažem. Dakle, Srbijom ovog trenutka vladaju bivši. Ljudi koji, dakle, nemaju ideološki predznak, koji nemaju poetički predznak, nemaju etički predznak uopšte, jel? Pa u tom smislu primetit ćete na vlasti bivše radikale, bivše DSS-ovce, bivše DS-ovce. Jednog trenutka je neko išao da pali krstove, stavljao je belu kapuljaču na glavu, došao je kući sa, dakle, mokrim bejzbol palicama, iza njega ostalo je nekoliko prebijenih crnaca, onda je tu noć odlučio da okači sliku Martina Luthera Kinga na zid, da napiše ispod toga ja imam san i da počne da repuje. Tu vrstu političkog paradoksa moderna Evropa također ne prepoznaje. Tako da kad pogledate, dakle, onda postavite jedno pitanje, ima li kraja tom licemerju? U ovoj zemlji se, dakle, ljudi upisuju u vlast, a ne u stranke. Ja dolazim iz grada u kome je jedan premudri, neporočni mladi čovjek već u 4. vlasti na čelu tog grada i, dakle, možete i sami izvući zaključak, dakle, da mu je to i 4. stranka. Sam postoje pitanje ima li za nas, dakle, nade, ima li za nas nečega što je ideal, nešto što, dakle, jedan danas zabranjeni pesnik, jel da, zove se Zmaj Jova Jovanović, koji je prognan iz svih čitanki, dakle, iz kompletne lektire srpske, kao i Đura Jakšić na kraju krajeva, kao i Dučić, kao i Šantić, kao i Njegoš, dakle, kaže nešto, otprilike u jednom stihu, to bejahu ideali. Da li smo mi narod koji je odustao od ideala? Da li smo mi narod, dakle, kome je sve na prodaju? Da li smo mi narod na kraju krajeva koji to plemenito osjećanje o kome je tako elokventno govorio gospodin Todorović, a koje se zove patriotizam ili rodoljublje, je netragom nestalo. Pa se onda sećate i tih nekih bivših vremena u kome ste, dakle, od svojih predaka dobijali drugu vrstu političke poetike, drugu vrstu političkog izraza. Bilo je nečega, dakle, nekog ideala koji je bio svetiji od kategorije individualnog. U tom smislu, dakle, Srpski otadžbinski front sa velikim zadovoljstvom pristupa sporazumu, potpisuje ga danas, jel tako, pristupajući Savezu rodoljubi i nadajući se da taj koncept ukrupnjavanja te prosvećene desnice, a verujte mi na reč, desnica ako nije prosvećena onda je talog, za razliku od levice koja je uvek talog. Tako da ovaj spisak sa mojim skromnim potpisom i sa Srpskim otadžbinskim frontom verujem da nije završen i verujem da ćete u narednim danima biti svedoci još nekih pristupanja. Zaista mislim da treba ostaviti po strani sve lične, individualne razloge, sujete i sve drugo i da treba, dakle, ovoj pošasti pružiti jedan konkretan politički odgovor. Ja u svojih 60 godina ne mogu ponovo da živim u državi koja ima vođu. Verujte mi na reč, teško mi je. Ako sam to podnosio kao dete s pionirskom maramom, valjda onda nisam isprofilisao jasno vođenu političku i moralnu misao. Danas to ne mogu. Sramota me je da živim u državi u kojoj se na političkom skupu, partijskom kongresu kao Čaušesku ili Kim Il-sungu aplaudira. Možda i dan danas aplaudiraju u Madlenijanumu, ne znam, otprilike ko prvi prekine, taj neće biti na poslaničkoj listi. Ja zaista ne mogu da živim u državi u kojoj se, dakle, postavlja
taj postulat vođe koji se temelji na 3 osnovna principa. Prvi je, dakle, princip neophodnosti, složit ćete se da je taj princip i tekako zadovoljen. Drugi je princip sve prisutnosti, pa svakako da je zadovoljen. Dakle, ako gledate srpske medije, u jednom danu se može biti na 7 mesta. I, dakle, princip nepogrešivosti. O, da, i on je tu. I onda se, kao logična posljedica svega toga, javljaju rečenice koje počinju sa prvim licem, javljaju rečenice koje determinišu u sebi imperativne kategorije, ja hoću, ja neću, ja ne dam i tako dalje i tako dalje. To prosto je nešto što meni tera rumen u obraze, ja ne mogu da pristanem da to gledam ravnodušno. Dakle, Srbija je umorna od jednog takvog sistema vrednosti, ona je željna, autentična, izvorna demokratije, bez obzira što je demokratija nije idealan sistem. I u tom smislu, dakle, sve što danas nosi određenu vrstu kape, bila ta kapa zaista autentična kapa ili moralna, a ima snage da je nosi i da ne posrće, mora pristupiti tom nekom drugom polu srpskog, jer je zaista u pitanju, dragi prijatelji, opstanak otadžbine. Ovo jeste vreme velikih reči. Nažalost, to je tako. U pitanju opstanak naroda i opstanak države, ali bukvalno. I ako pogledate neke zastrašujuće činjenice da 34.000 ljudi u Srbiji više umre nego što se rodi, da smo normalan narod, odavno bismo upalili sve alarme. Ako tome dodate činjenicu da 30.000 najlepših, najmlađih, dakle, biološki, emocionalno, intelektualno najpotentnijih ljudi ode iz Srbije, to je meni zastrašujući podatak. Znate, idete kroz Srbiju 150 km, naročito tamo kroz istočnu Srbiju i nigde nikog, ni lovca, ni pecaroša, ni orača, ni kopača, onda se postavlja ne više bezbednosno, nego se postavlja moralno pitanje. Da vas ne podsjećam na poslovicu iz brdskih predela naše otadžbine, čija stoka njegova planina. A da vas ne podsjećam na činjenicu da kad prođete kroz vojvođanska sela, svaka druga kuća je prazna, a svaka treća urušena. I to su, dakle, znaci koji treba da vas upućuju na uzbunu. Dakle, Titanik tone, a mi imamo kormilara koji zajapuren stoji na jednom čamcu i dalje diktira pojačavajući ritam ka Titaniku u vremenu kad su i oni gudači koji su na Titaniku svirali, ako se sećate, dok je brod tonuo, odavno napustili taj brod. To je pitanje, dakle, intelektualne, individualne odgovornosti. Ja ne mogu to da gledam skrštenih ruku i, dakle, nakon ovog dužeg uvoda, eto mene danas zato sa ovom gospodom ovde. Ja se zahvaljujem gospodinu Kovačeviću i dajem reč gospodinu Bojanu Panotoviću, potpredsjedniku Srpske lige. Izvolite. Zahvaljujem. Ne znam da li ste juče imali prilike da pratite intervju gospodina Siniše Kovačevića na jednoj privatnoj televiziji. Ja sam to pratio s pažnjom i mnogo toga sam naučio. Cilj naših organizacija jeste da, kao što je malo čas reč upotrebljena, prosvećujemo građane, a ne da ih zaglupljujemo i zatupljujemo, jer postoji ona stara zavadi pa vladaj, a u savremeno doba na sceni je najčešće zaglupi pa vladaj. Čast nam je da jednom ovakvom savezu pristupa čovek kada slušate jedan intervju od pola sata u TV formatu, možete nešto da naučite. Ipak, pošto je ovo koalicija, a nismo svi iz jedne stranke, a i da smo iz jedne stranke, zato je demokratija, postoje različiti pogledi. Zato će i ova konferencija za štampu biti specifična, pošto će biti različitih pogleda u odnosu na moje uvažene kolege. A govorit ću malo i kao sociolog. Ne, gospodo, nije naš problem Aleksandar Vučić. Naš problem je autoritarna struktura i nedemokratsko tlo u našem političkom i društvenom ambijentu već mnogo desetina godina. Malo čas pomenute crvene marame. Pesma kaže Tito, Tito, to smo mi, mama, tata, ja i ti. Posle toga je bilo slobodo i sve karte, svi ideali bacani su na jednog čoveka. Posle toga je bilo spasi Srbiju iz ludnice Koštunice, 75%. Seča vena sredovečnih dama o lepoti, o Borisu Tadiću da i ne govorim. I sada dolazimo do današnjih dana. Dame i gospodo,
insistiranje na jednoj ličnosti koja će nas izbaviti i spasiti, pa takođe i potenciranje jedne ličnosti koja nas je upropastila i dovela na rub provalije je pogrešan politički obrazac. To kada se iz korena promeni, kad počnemo da negujemo demokratsku strukturu unutar naših stranaka, onda ima nade da se nešto menja. Kad čujete u svim strankama da je rečeno preneli smo predsjedniku stranke da on pregovara o tome i o tome, šta to znači? Da su svi ostali članovi najobičnije stado koje će dobiti oktroisanu odluku i tu se sve završava. Možda je ovo nepopularno i ja sam siguran da neću dobiti aplauz kao malopređašnji govornici koji su veoma inspirativni i iskusni politički, ali ja vam kažem, nije problem u Aleksandru Vučiću, ni u Borisu Tadiću, ni u Slobodanu Miloševiću, nego u tome da moramo još mnogo da odrastamo u domenu političke kulture, da se neguje istinski demokratski duh i kada Zagorka Golubović povodom one jugoremedije oko koje se Noam Čomski čak oglasio, koja je primer sindikalizma i svega ostalog, kad ona napiše pismo dragi Borise, situacija je alarmantna, a tadašnji predsjednik Republike ne nađe za shodno da se odazove i da odgovori na slučaj koji je postao slučaj u evropskim i svetskim razmerama. To je obolelost lidera, ali ne njegova bolest kao čoveka, nego onoga što u jednom filmu dobro kaže čuvaj se vlasti, udara kao blatina na prazan stomak. To znači bez demokratske kontrole, bez jake opozicije, nema sreće koji god možemo sada, da svi koji maštaju o smeni Aleksandra Vučića, da on se sam umilostivi i da danas podnese ostavku sa identičnim političkim obrazcem, ništa novo nećemo dobiti. Ma koliko to bilo nepopularno, živi bili pa vidjeli. Dakle, moramo da činimo konkretne korake. Koji su to konkretni koraci, recimo? Prvi, jedan Srbin, dve partije. Prošli izbori, kad govorimo o desnici, DSS 4,40, Srpska radikalna stranka 2, nešto, Zavetnici 0, nešto, Treća Srbija 0,5% i da ne navodim dalje. U Skupštini Republike Srbije evro raspoložene, evrofanatične i ne znam kakve stranke 250 poslanika, desnica 0 poslanika. A ko je tome kriv? Naša psihologija, jedan Srbin, dve partije. Ja apelujem, ja sam došao ovde zbog prirode mog posla, uvaženi mediji, pošto sam delimično i vaš kolega, ja neću biti kandidat ni na jednoj listi u smislu poslaničkog kandidata i ne očekujem poslaničko mesto ni poslaničku platu, ali molim i lidere ove koalicije, rodoljubi, i molim lidere koalicije relevantne DSS Dveri da pokušaju da pronađu zajednički jezik, da pokušaju da se približe, ne zato da bi neko imao poslaničku platu u Skupštini ili da će neko da umre od gladi ili od ovde prisutnih ljudi ili od lidera koalicije, recimo te, već zato što vrlo lako može da se dogodi. Kampanja je čudna, efekti u kampanji su čudni, a citiraću i uvaženog kolegu Đorđa Vukadinovića koji je rekao, poslednji podaci pokazuju da nekoliko lista, među kojima i taj patriotski duet, što bi rekao Siniša Kovačević, prelazi cenzus, ali imaju mnogo razloga za brigu. Citiram Đorđa Vukadinovića koji pripada toj opciji. Šta to znači? Znači da je situacija turbulentna i da je na ivici žileta. Ako neko na desnom polu smatra da tih 50% građana Srbije koji neguju pozitivna osjećanja prema Rusiji, da treba ponovo da ostanu bez predstavnika u parlamentu, tome neće biti kriv ni Obama, ni Putin, ni Vučić, ni ovaj, ni onaj, nego akteri na desnom polu. I zato pozivam sve, ako je ikako moguće, da se koncentrišu, saberu, ujedine, udruže i nađu zajednički jezik, popuste u interesu ljudi koji žele da imaju predstavnike u parlamentu. I zašto su mene još pozvali, dame i gospodo, da kažem da ukoliko bi jedna ovakva opcija imala svoj glas u Skupštini i eventualno izvršnim organima vlasti, da treba reći i to da je krajnje vreme da se dokine taj neoliberalni koncept, pošto smo počeli, današnji povod je uvaženi dramski pisac Siniša Kovačević, jer može
i ponovo ću reći nešto što će možda biti nepopularno i što neće izazvati aplauze. Može Putin da nam danas pokloni S-300 kompletan arsenal i Obama da nam pokloni ne znam kakve i svemirske štitove. Ukoliko vi imate za uzore omladine i referentne ličnosti, ukoliko se vama generacije ugledaju na Kristijana, Staniju, Tijanu, iPhone, diskrecije i slično, vi sigurno odumirete kao narod i država. Sa svim S-300, ne maketama nego pravim, i sa svim štitovima i sa svim naoružanjem, jer ste vi duhovno, kulturološki, ideološki, na svaki drugi način mrtvi. Prema tome, ukoliko želimo da preživimo kao narod, onda se moramo vratiti Andriću, Dučiću, Seleniću, Pekiću, Njegošu, Kišu, kome god hoćete, ljudima koji su nešto uradili za ovaj narod i državu, a da napustimo pogrešan kulturološki obrazac koji nas vodi u provaliju. To ja apelujem, dame i gospodo, kad vi dođete u situaciju da upravljate tokovima ovoga društva, da ne zaboravimo na ono što nas vodi u provaliju, a zna se da bez adekvatnog kulturološkog identitetskog obrazca nema sreće ni jednoj državi. Zato svi američki NATO generali jako dobro znaju šta se u Hollywoodu dešava i zato ni jedan hollywoodski film nije slučajan i tačno se zna koju poruku šalje. Jedino mi ovde bez presedana i bez zazora puštamo da nam se čitave generacije napajaju na reality antiprostačkoj kulturi i ukoliko želimo da nam sutra ćerke liče na diskrecije, a sinovi na Kristijane, imaćemo takvo društvo. A tu nam onda ni desnica, ni levica, ni ovakva, onakva neće pomoći. Prema tome, predlažem da se dokine neoliberalni koncept da je sve na prodaju, da se sve može kupiti, jer onda se mediji utrkuju, podilaze najnižim strastima, raspaljuju najniže pobude i nema prosvećivanja. Državne televizije treba da prosvećuju građane da bismo krenuli napred. Zahvaljujem. Ja se zahvaljujem gospodinu Panautoviću. Pre potpisivanja sporazuma i pristupanja Srpskog otadžbinskog fronta koaliciji Rodoljubi, želim da najavim da će krajem ove nedelje, početkom naredne nedelje, koaliciji Rodoljubi pristupiti još određeni pokreti i ugledni pojedinci, ali o tome će mediji biti blagovremeno obavešteni. Pozivam gospodina Todorovića i Kovačevića da potpišu sporazum. Nema onih letnih žena pored. Praznuju. Da. Nemamo ove kožne fascikle, jelovnike. Skromnosti. Izvolite, gospodine. Mada se mi ne slažem. Želim vam svaku sreću i ja vama. Dobro, bolje, ovo znači. Ukoliko ima nekih pitanja, evo, možete da postavite sada. Olovku mogu da sačuvam. Kao uspano lepo. Izvolite. Maja Nikolić, televizija N1. Zanima me najpre koliko za sad u koaliciji Rodoljubi ima partija, udruženja, stranaka, već kako god se to definiše. Do sada su sporazum potpisali 6 pokreta, odnosno udruženja, tako da je to cifra sa kojom danas Rodoljubi nastupaju. Pojedinačno cenzus ne možete preći. Šta mislite, kakve su vam šanse da tako udruženi, sa šansom da se još neko priključi, uđete u parlament? Pa ja ću vam odmah odgovoriti da početak naših razgovora i stvaranju Saveza Rodoljubi smo isključili svako pitanje i svaki razgovor o tome ko će koliko mesta imati, da li ćemo preći cenzus ili ne. Ne borimo se uopšte za cenzus. Ne interesuje nas cenzus. Sa cenzusom nećemo uraditi ništa. Mi hoćemo da okupimo dovoljan broj udruženja, pokreta. Hoćemo da stvorimo snagu koja će uspeti da preokrene ovaj put kojim Srbija ide. Tako da u nijednog jedinog momenta nemamo taj imperativ koliko ćemo procenata dobiti. Naš imperativ je da budemo snaga koja će promeniti put Srbije kojim ona ide. Dobro, ali jedini način da to uradite jeste da postanete
deo parlamenta, zar ne? Apsolutno, slažem se. Ja mislim da mi imamo, ukoliko budemo uspeli i da ponovim neke apele koje su ovde moje kolege iznele, da mediji, bez obzira što razumem da su potpuno blokirani, da jednostavno nemaju mogućnosti, iako bi hteli da daju svoj doprinos da se u državi nešto promeni, ali ako budemo imali mogućnosti da dopremo do građana, siguran sam da ćemo postići izuzetno dobar uspeh. Dobro. Vi ste dugo godina bili u Srpskoj radikalnoj stranci, tamo je bio i Aleksandar Vučić. Danas o njemu govorite, između ostalog ste rekli i da je ukrao penzije. Šta se desilo vašem stranačkom kolegi pa se promenio ili šta se desilo vama? Ja, od kako sam na političkoj sceni, iznosim samo argumente, iznosim činjenice i za toga stojim. Ako kažem da je ukrao, ukrao je. Zato što je, znate, kad čovjek ode u penziju, on dobije rešenje o penziji i tamo tačno dobije taj iznos. Nijedan penzioner do sada nije dobio rešenje na osnovu koga mu se smanjuje penzije, jer bi imao pravo da se na to žali. Znači, to je krađa, jer to nije po zakonu i nije po ustavu. To je jedna stvar. Šta se desilo Vučiću? To morate da pitate njega. Ali, očigledno je, ovaj primer je odličan. Ako neko ko celog života jede mesa, probudi se kao vegetarijanac, onda postoji neki problem. Ja ne bih u to da ulazim, to bi trebalo pitanje da postavite Aleksandru Vučiću i svima onima koji su promenili svoje političke stavove posle dugo godina. Dobro, još jedno za gospodina Kovačevića. Malo pre ste govorili, samo da se setim. Parafrazirajte. U stvari, vaš je kolega zapravo pričao o tome da nije sve u tome da se ide protiv Aleksandra Vučića i vi takođe jeste u svom govoru govorili šta to ne valja kod Aleksandra Vučića, ali šta je ono što vi nudite? Jasna nam je spoljna politika cele ove koalicije, ali šta je ono na unutrašnjem planu što vi nameravate da ponudite biračima, a da nije to hajde da srušimo Aleksandra Vučića? Pa da biste bilo šta promenili, dakle, da biste došli u poziciju da odlučujete, morate upravo odraditi onaj daleko neveseliji deo, dakle, promeniti vlast, je li tako? Condicio sine qua non je promeniti Vučića ovog trenutka. A šta odnosno šta stranka, odnosno Srpski održički front nudi, šta koalicija nudi, bojim se da bi odgovor bio preopširan, ali ja ću ipak rizikovati, je li da? Najpre resuverenizacija u kontekstu nečega što podrazumeva upravo vraćanje elementarne slobode. Srbija, složit ćete se, više nije suverena zemlja. Ne samo u spoljno-političkom, unutrašnjem političkom smislu, nego nećete verovati ni u formiranju nastavnih planova i programa. U srpskim udžbenicima, recimo, više nema pominjanih Šantića, Dučića, Rakića, Njegoša i tako dalje. Radi se o jednoj identitetskoj zameni teza, to je prva stvar. Druga stvar na kojoj bismo mi insistirali, recimo, sad govorim, dakle, nemojte ovo shvatati kao nomenklaturni red, nego prosto ad hoc po sećanju, apsolutno vraćanje redovnog služenja vojnog roka. Ne zbog toga što mi pripadamo nekoj militantnoj grupaciji, dakle, kome je do rata, neka ga ima u svojoj spavaćoj sobi, nego zato što je odlazak u vojsku kod, dakle, građana Srbije, pazite, gospođice, ne kod Srba, nego kod građana Srbije podrazumevao identitetski kod. Veće su proslave pravljene kad nekog pratite vojsku nego kad ga ženite. Naravno, ako uzmete u obzir činjenicu da ste, recimo, mogli da pogrešite prilikom odabira partnera, pa da ta ženitba posle izvesnog vremena ne važi. 400 folklornih jedinica kod Srba, dakle pesama, gospodin Đokić je ovde, on može da otpeva nekoliko na brzinu, koji, dakle, govore o odlasku u vojsku. Radilo se o inicijaciji, o čovečenju, o situaciju koju vi urbi et orbi pokazujete gradu i selu, evo ovakvog smo čoveka iškolovali. Onda je on podigli, odnegovali. Onda je on išao u vojsku da nauči neke korisne veštine, da se vrati, da se oženi i tako dalje i tako dalje. Čak je postala jedna od tih 400 pesama, to što nije kralju za vojnika, neću majko da mi bude dika. Ode se, nauči se, upozna se otadžbina da bi se više volela i eto čoveka. Priznaćete da mi živimo u jednom okruženju koje ka nama ne iskazuje neku preteranu benevolencu. Koristit ću se eufemizmima, jel da? Pa sad
razmislite koje su to nacije, države oko nas, nemojte tako mlada i lepa verovati da smo uplovili u jedan Shangri-La sistem, u jednu utopiju u kojoj više neće biti rata, nažalost, bit će ih. To nipošto ne znači da sad treba, dakle, nastupati militantno, ali čovjek koji nema vojnu obuku, on je topovsko meso, on je čovjek koji će prvi poginuti. S druge strane, mi nismo dovoljno velika zemlja da obučavamo ljude u toku ratnih dejstava kao što to mogu Francuzi ili Englezi. Dakle, za početak, vidite, potrebno je da neko zna da rasklopi pušku, da se ukopa, da ne bi poginuo, da primi ili da izda komandu. Uvek imate i taj faktor odvraćanja ukoliko je vojska neke države, makoliko da je ona, dakle, ozbiljan faktor, ozbiljan činilac. Ko sutra da brani Srbiju? Ne daj Bože, daleko bilo da je potrebno. Ovih umornih nekoliko hiljada Šutanovčevih profesionalnih vojnika, umornih zato što će večeras biti u diskotekama ne da plešu, nego zato da onih svojih 300 evra koriguju sa još 200 evra koliko dobijaju kao izbacivači u tim diskotekama. Šta kad se umore ili kad se predaju? Dakle, nadam se da sam vam elaborirao zašto je potrebno ponovo uvesti redovno služenje vojnog roka. U početku za one koji to žele, a kasnije, je li tako, za sve. Zatim, recimo, nećete verovati, jedna jeretička ideja, treća agrarna reforma u Srbiji. Vi u Srbiji, u Vojvodini posebno, imate neutvrđeni broj, oko 300.000 hektara državne zemlje. Podelite svakom mladom čoveku između 25 i 35 godina po 10 hektara, formirat ćete 40.000 porodica, dakle, u Vojvodini, kao što je to urađeno posle drugog i posle Prvog svjetskog rata. Vojvodina umire. Vi ste doveli Vojvodinu do jednog nevjerojatnog paradoksa da kao nesrećna slepica treba da isprosi ručak ispred seoske crkve nakon nedeljne liturgije. U Vojvodini u kojoj kad bacite dugmad u zemlju nešto nikne. To je, dakle, otvorili su sirotinjske kuhinje u Vojvodini, to je otprilike kao da je Gaddafi uvezao 1.000.000 tona peska u Libiju. Razumete? Dakle, i sad da ne idemo predaleko, evo još primjera radi jedna stvar. Dakle, da shvatite da među nama i postoji određena vrsta, dakle, konsenzusa kad je ekonomija u pitanju. Ne znam, ovde vidim i ljude koji su, dakako, nažalost, daleko stariji od vas, koji od vas ima neki background seoski. Znate, jedan blagoslov postoji, kukuruz se seje u aprilu, zato što ne može pre toga, druga polovina aprila zemlja bude hladna. I onda postavite zrno u zemlju i nećete verovati, berete ga u septembru zbog ovih klimatskih promjena. Dakle, a multiplikativ, takozvani ekonomski, 1:4, 1:4,5. To je kao da trgujete heroinom. Tolika je zarada. Sad na kraju te njive nemojte prodavati kukuruz u klipu, nego napravite jednu malu pekaricu, mali mlin, ne znam, ili farmu svinja, pa od tog kukuruza napravite meso i vi ste, dakle, za 3 godine oporavili Srbiju. Nama ne treba oporavak na dugom štapu. Dakle, 10.000 malih porodičnih fabrika treba napraviti u Srbiji, 8 do 15 ljudi. Treba praviti 7 dnevno, ali ne kao Aleksandar Vučić otvarati Potemkinova sela, ako je bio, dakle, jedno vreme Blair savjetnik, sad je knez Potemkin savjetnik, pa tako imate Falš Brod koji se otvara, koji se navodno porinuće u Sremskoj Mitrovici, pa imate Falš Prokop. Mrkonjić je bio u pravu, bio sam tamo. Nije mi znatiželja dala mira. Otiđite kao mlad novinar, pogledajte, na Prokopu nema nikog. Apsolutno nema nikog. Dakle, treba da otvarate 7 takvih malih fabrika dnevno da biste za 4 godine, koliko traje jedan ciklus vlasti, vi imali recimo 120 do 150.000 novih radnih mesta. Eto vam ekonomskog oporavka. I sad još jedna teza za kraj. Dakle, Rusija ovog trenutka nema ni jedan moralni, ne samo politički razlog da ne budete uz Rusiju. Dakle, postojali su sistemi vrednosti politički kad je rusofilija, dakle, u Srbiji, tadašnjoj Jugoslaviji, mogla biti upitna, kako bi to rekli braća Hrvati. Zato što su 48. godine ruski snajperisti ubijali našu decu, zato što su 56. godine gazili ljude u Budimpešti, zato što su 68. gazili ljude u Pragu i Bratislavi i tako dalje. Sad, dakle, s moralne strane pristup ruskoj ideološkoj matrici potpuno slobodan. Ne možete naći ni jednu fleku na toj ruskoj spoljnoj, a boga mi ni unutrašnjoj politici. Danas ono što bombarduje glavoseke u Siriji treba da ih bombarduje.
Ja mislim da se slažete sa mnom. I sada, samo da vam za kraj još ispričam jedan kuriozum, ako sam preopširan, vi ćete to svakako, dakle, sve viškove eliminisati. Ovog trenutka u Srbiji ima oko 2,5 miliona tovljenika. To su, dakle, one prvoklasne svinje. Prva klasa svinja je između 100 i 120 kilograma. I, dakle, za vas, Beograđane i ljude urbane provinijencije, svinja nema 120 kila mesa ako ima 120 kila. Jer otpadne nešto na iznutrice, na glavu, na mast, na papke. Dakle, prvoklasno meso su plećke, šunke, krmenadla i vrat. To je otprilike 30 do 35 kilograma. Pomnožite to sa 3 miliona. Znači, ovog trenutka imate 100 miliona kilograma svinjetine u Srbiji. Kad biste to izvezli u Rusiju, znate koliko bi Rusija, onaj deo koji jede svinjetinu, imala da jede? Dan i po. Dan i po. Imate situaciju u kojoj svaku voćku koju proizvedete u Srbiji možete izvesti u Rusiju, zato što u Rusiji voćka nikad, osim na južnim padinama Kavkaza, neće moći da rodi. Ne da klima, ali nemojte tu jabuku izvoziti kao jabuku u gajbi, nego izvezite kao pekmez ili kao voćni sok. Imate, dakle, situaciju da sve što se ovde proizvede može biti izvezeno u Rusiju nezavisno od toga kolika je rublja. Zato što možete, dakle, robnom razmenom dobijati odande ono što vama treba, a to su energenti. Ima jedan čovjek koga bih ja rado pomenuo ovde, a koji nezasluženo ne dobija onoliko hvalospeva koliko zaslužuje. On se zove Danilo Ž. Marković. Mislim da ga Dragan poznaje. Dakle, bivši ambasador u Rusiji i onaj čuveni ministar prosvete kome su deca kad škole štrajkuju pevala Dačo care ne daj pare. Taj čovjek je potpisao najbolji trgovinski sporazum u istoriji moderne Evrope. Dakle, u kojoj svaka kruška, jabuka, pašteta, parče sira koje se izveze iz Srbije se tretira kao ruska roba. Na jedno tržište koje ima 150 miliona stanovnika sa Kazahstanom i tim azerbejdžanskim prostranstvima, Belorusijom, mnogo više. Dakle, nema potrebe nadirođivati Iroda, nema potrebe ovde davati sve strancu da bismo mi imali mogućnost da kleknemo i srčemo iz šančeta. To je ono što je suština. Objasnite vi meni, ajde ja postavim jedno retorsko pitanje vama. Ako je bilo hvalospeva mali milion što je Svarovski iz Lihtenštajna došao u Suboticu, zato što su plate u Lihtenštajnu 3200 evra prosečne, jer to je jedna vrlo bogata kneževina. Dakle, taj Svarovski je danas u Subotici, radnici rade za 300 evra. Šta garantuje gospodinu Vučiću da se taj Svarovski sutra neće spakovati i otići u Moldaviju? Jer će tamo plate biti 80 do 100 dolara, što je prosek moldavski ili jermenski. Šta garantuje bilo kom čoveku od nas da će, dakle, zemlja koja će se dati Tenisu na 30 godina biti vraćena u ispravnom stanju? Nemojte da vas buni ta činjenica. I tekako se zemlja može upropastiti. Može se ispostiti, može se zagaditi herbicidima, pesticidima, genetski modifikovanim semenom i tako dalje. Vi ćete dati sutra 30, 50, 70 hiljada hektara nekom nemačkom proizvođaču svinja, kao da srpski i, ne znam, mađarski paori i slovački u Vojvodini to ne znaju da urade. Ko da čeka 30 godina da on tu zemlju vrati? Neki vaš vršnjak koji sad ima 25 godina, u trenutku kad bude dočekao da mu se ta zemlja vrati, imaće 55. Neće ga biti ovde više, bit će u Holandiji ili na Novom Zelandu. Dakle, stvari su preozbiljne, dragi moji prijatelji, o tome se radi. Dakle, preozbiljni su, sistem vrednosti je prosto do te mere neokolonijalan, neoimperijalan da je zastrašujući. Mi polako dobijamo bukagije na noge i lisice na ruke, a da toga nismo svesni. A pritom nam se to predstavlja kao činjenica u kojoj kao pokorni volovi treba da se radujemo jarmu. Ja ne mogu da se radujem jarmu nikako. Apsolutno ne mogu. I zaista mi nismo maloletno društvo u kome, dakle, treba strani tutor. U kome, dakle, ništa u ovoj zemlji više neće biti srpsko. Kad kažem srpsko, mislim, uvažavajući činjenicu da sam svestan potpuno toga da u ovoj zemlji ima 25% ljudi koji ne pripadaju srpskom entitetu, prosto koristim taj izraz kao što Francuzi koriste izraz francusko ili, ne znam, Nemci nemačko. Uvažavajući potrebu da svi naši Slovaci u Vojvodini žive kao svoji na svom, jer jesu na svom, i Rusini i sve koje sad neću pomenuti. Vidite li do koje mere taj koncept naopak, koliko je problematičan? Drugo, šta sutra garantuje slavodobitno je otvorena neka fabričica džinsa u Krupnju, 100 žena šije džins za Turke?
Šta sutra ako taj Turčin odluči da demontira te mašine i da ih vrati u Tursku? Kad razvijate nacionalnu privredu, kad razvijate, dakle, sistem vrednosti koji je determinisan na domaćim ljudima, morate računati na emocionalni kontekst koji nije zanemarljiv. Razumete? To je ono što je suština. Nema niko protiv ništa stranog kapitala, niko nema potrebu da kapsulira Srbiju, da je zatvori jednu kapsulicu malo i kaže ne treba nam nijedan američki dolar i jedna nemačka, ne više marka nego evro. Ali ne možete do te mere favorizovati stranca, a domaćeg privrednika, preduzetnika do te mere hendikepirati raznim nametima, permanentnim potrebama, razumete, da dokazuje svoju ispravnost, svih tretiraju kao kriminalce. Kad dođe neki Nemac ili ne znam, sasvim svejedno Arapin ili Hrvat u Srbiju, čeka ga orkestar, lade ga lepezom, crven tepih nano, sve što treba. Razumete? I onda dođete do jednog paradoksalnog modela ponašanja. Još jedno retorsko pitanje za kraj, izvinjavam se ako sam preopširan. Dakle, ovog trenutka u Srbiji nema ni jedan veliki nacionalni shopping mall. Ja vam sad postavljam pitanje, pa kad neka ideja, Vero ili ne znam, Todorić, kogod, Delez, kad plati čistačice i kasirke i nabavljače, pa gde ide profit? Da li se iz idejnih profita zida obdanište u Varaždinu ili u Leskovcu? Objasnite mi to. Gde ide profit iz neke nemačke fabrike koja ovde funkcioniše u Srbiji? Sutra, gde ide profit? Pa u Minhen, draga damo. Ovde se plati porez i daju se plate. Sutra će, dakle, zamislite paradoksa od tempora o mores, da bi došla IKEA da bi došla u Srbiju, izmeštaju se naplatne rampe na Bubanj potoku. Pa možete da verujete? Da li osjećate elemente blagog stida kad o tome govorite? Pritom će ta IKEA sa svojim jeftinim drvenim nameštajem zatvoriti Simpo i zatvoriti svih onih 50 fabričica porodičnih u Tutinu i u Novom Pazaru koji proizvode nameštaj. A to vam se predstavlja kao velika pobjeda. Ura, dolazi nam IKEA. Pa gde će te pare iz IKEA ići kad izmeste te naplatne rampe? Dobro da nisu tražili Sabornu crkvu. I to bi im se dalo. Hram Svetog Save je odličan za shopping mall. Super. To očekujte u sledećem koraku. Dakle, protiv toga se mi borimo. Ja nemam ništa protiv Vučića lično. Jedan moj prijatelj Grmoz bi rekao ništa efikasno. Ja zaista ne mislim tako. Dakle, nemam ništa protiv tog mladog čoveka. Ja ga čak i ne znam. Lično, na dobar dan smo. Ali njegov koncept je problematičan, potpuno naopak. Taj princip koker španijela prema strancu, to se tako zove u psihologiji, nemam nameru da bilo koga vređam. Pazite. I dakle, ta količina obesti i bahatosti prema onima koji su nadređeni, odnosno koji su podređeni. Pa jeste primetili, dakle, tu osijenost na konferencijama za štampu, način na koji se obraća svojim saradnicima, ministrima u vladi. Eto, dragi moji prijatelji, dakle, to je suština. Da vam sad ne pričam o tome da smo u državi, drugo ime za ovu zemlju, Apsurdistan ili Augijeve štale. Kakvo nam je stanje u pravosuđu, u sportu, u kulturi? To su stvari na kojima Srpski održivinski front insistira zajedno sa Rodoljubom. Evo mi sedimo ovde 100 metara od kuće Nacionalnog instituta par excellence koji se zove Narodno pozorište, u kome Vučić iz vlastite obesti neće da imenuje, dakle, objektivno, pravno, valjano izabranog upravnika koji se prijavio na konkursu, izabran, dakle, od nekoliko kandidata, ne znam, 10-ak, 15, i već 3 ili 4 godine Nacionalno pozorište je u statusu prinudne uprave, ili kako se to već pravno definiše, što je prosto flagrantno kršenje zakona. Oće mu se, može mu se. Posle 5 meseci je imenovao Jugoslava Pantelića na mesto upravnika kinoteke. Dakle, a pritom je, samo da vas informišem, dakle, kakvoj to vrsti zaboravljenog srpstva ja pripadam. Jovan Đorđević je bio upravnik pozorišta u Novom Sadu, u jednoj vrlo lepoj mitel ili srednjeevropskoj varoši, i došao u Beograd sa kompletnom trupom Srpskog narodnog pozorišta da ovde bude upravnik ovoj zgradi oko koje su pasle svinje. Razumete? Jer je to osjećao kao vlastitu odgovornost.
E sad to Narodno pozorište funkcioniše ovako kako funkcioniše, bez upravnog odbora, bez legitimnog i legalnog upravnika, zato što Aleksandar Vučić neće da potpiše. Ma ja imam taj princip mišljenja da dakle, ne može iz jedne glave da ide sistem vrednosti koji će biti dobar, koji će biti jedan. Eto, o tome se radi, ni o čemu drugom. Izvolite. Da li ima još neko pitanje? Imamo vremena. Da li ima još neko pitanje, novinar? Evo, ukoliko Dragane vi... Evo, ja bih samo kratko, pošto je gospodin Kovačević manje više skoro sve rekao, a vezano za to na koji način i kako mislimo da promenimo stvari u Srbiji. Pre svega, tako što bi osnovali 2 razvojne banke, jednu privrednu i jednu poljoprivrednu. Samo da vam kažem da svaki stranac koji ovde dođe, otvori jedno radno mesto, dobija 10.000 evra. Ako uzmete da je prosečna plata 250 evra, to je 40 meseci on dobije da plati radnika, posle toga se pokupi i ode i nikom ništa. Ovde u ovoj zemlji se ništa ne proizvodi, dovlači se sve sa strane, ovde se to spakuje, eventualno je usmereno ka Rusiji ili opet u nekoj prerađivačkoj industriji koja je vezana za nešto što nije srpsko nego što je došlo sa strane. Što se tiče poljoprivrede, vi ste imali prilike da čujete ministarku poljoprivrede koja je smanjila regrese, čini mi se, za 1/3 i tvrdi da će to dodatno postići našeg seljaka i da će kod njega razviti konkurenciju. Šta je razlog? SSP, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Znači, odmah ćemo ukinuti SSP i omogućiti našem seljaku da bude konkurentan. Povećat ćemo regrese za svakog proizvođača, da li je to bilo mesa ili svakog drugog poljoprivrednog proizvođača. I država svojim merama da omogući jedinstven nastup na rusko tržište, da omogući seljaku da se udruže i da krenu prema Rusiji. Ovako, pocepani, mi nemamo nikakve šanse. Treća stvar koju ćemo preduzeti, ispitat ćemo svaku privatizaciju od 2001. godine koja je učinjena. Sve ono što je bilo nezakonito, to će biti poništeno. Oni koji su to uradili mimo zakona odgovaraće. Samo da vas podsjetim, od 2001. godine do 2014. godine iz Srbije je izneto 40 milijardi dolara. Odakle? Pa upravo od pljačke koja je sprovedena u ovoj državi. U najvećoj meri. Nemojte da vas lažu da su to pare navodno od kriminala, prodaje droge i tako dalje. Jer kako je onda to Šarić prodavao drogu i ulagao u Vojvodinu, kupovao zemlju. Znači nije tačno. To je para koja je pokradena u Srbiji. Sljedeća stvar. Zabranit ćemo prodaju zemlje strancima. Apsolutno. Onog momenta kada je prodate, mi smo završili sa našim suverenitetom. Sljedeću stvar koju ćemo uraditi, sve kredite koji su dati u švajcarcima vratit ćemo u evro, sav ekstra profit koje su uzele strane banke morat će da vrate ovoj državi. I to su neke od mera koje ćemo preduzeti kako bi se stvari u ovoj državi pokrenule u nekom drugom pravcu. I pridruživanje, to znači prekid evropskih integracija? Ako ste gledali naš program, mi smo apsolutno protiv evroatlantskih i evropskih integracija. Mi smo protiv briselske Evrope. Mi smo za bilateralnu saradnju sa svim državama na ovome svetu u skladu sa međunarodnim pravom i na bazi reciprociteta. Mi hoćemo da sarađujemo sa Parizom, Rimom, Bonom, Londonom, ali Beograd sa Londonom, Beograd sa Bonom i tako dalje, ali ne sa Briselom. Brisel je jedna megalomanska tvorevina koja apsolutno mrvi sve male državice i narode. Mi ćemo tamo i jesmo već kolonija. Mi koji nismo ušli u Evropsku uniju, nameću nam se sve stvari koje su bitne za Evropsku uniju, a ne za nas. I zato smo u ovom položaju u kome smo. Naše meso, naš proizvođač mesa, da li je to svinjsko, goveđe, uopšte nije bitno, nema nikakve šanse da bude konkurentan sa proizvođačem u Holandiji, u Nemačkoj i tako dalje. Ovde mu se smanjuje regres,
a ne može ni da se poredi koliko je regresiran seljak u zapadnoj Evropi. Te odnose hoćemo da promenimo. Hoćemo da stvorimo suverenu državu. Hvala, ukoliko više nema pitanja, želim da vam se zahvalim što ste bili na današnjoj konferenciji i vidimo se uskoro ponovo. Prijetno.